Ljudovi moji dragi, nalazimo se u bulevaru Nikole Tesle ispred hotela Jugoslavija na Novom Beogradu. Ali, pre nego što vam kažem zašto smo ovde, hoću da kažem par reči o ovom hotelu. Dakle, izgradnja hotela Jugoslavija započeta je 1948. godine, a završena je 1969. Na taj način ovaj hotel predstavlja jednu od 3 najstarije građevine podignute u ovom delu Beograda. Uz njega tom titulom mogu se pohvaliti još i zgrada Palate Srbije, kao i svima dobro poznat poslovni centar Ušće, odnosno bivša zgrada komiteta. U vreme kada je izgrađen hotel Jugoslavija bio je ne jedan od najluksuznijih, već najluksuzniji hotel u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. 1999. godine hotel je oštećen u okviru NATO kampanje protiv Savezne Republike Jugoslavije tako što je pogođen sa 2 NATO projektila. Od tada je van funkcije sve do 2013. godine kada je delimično obnovljen, ali najavljuje se totalna, odnosno apsolutna rekonstrukcija ovog hotela u nekim narednim godinama. Ono što nas zanima nalazi se u prizemlju hotela, a to je restoran brze hrane Intergalactic Dinner Oh Man, gde se prave najbolji hamburgeri koje sam do sada probao. Sad, ponavljam, najbolji hamburgeri, a ne pljeskavice, zato što su pljeskavice nešto drugo, a hamburgeri su nešto drugo. Znači, to su 2 različite stvari. Sad, ne mogu da ne primetim jedan apsurd, a to je da se američki restoran nalazi u sklopu hotela koji je bio razrušen američkim bombama, ali dobro, nema veze. Bitno je da nam je Đuro oprostio što nas je tukao, tako da. Restoran radi non stop i postoji još jedan lokal, čini mi se, na Vračaru, a ovo što sada vidite, to je meni sa cenama. A ovo ovde, to je ono što sam naručio, a to je Triple Trip Oh Man, odnosno hamburger sa motherfucking 3 mesa i motherfucking 3 kačkavalja i još koje čip tu vidjet ćemo. U poređenju sa ovim, znači koliko je ovo, u poređenju sa ovim hamburgeri u McDonald'su su kao neke grisine, neke kokice, nešto sitno i manje bitno. Ljudi, ovo je pohovani lukac, znači, pa je sad ovo. Brate, kako kida jebona. Ljudi, sad ću da iscepam ovo, sagao sam se kao miš zato što objektiv nema odzoom, pa me to malo drka. Dakle, izuzetno sam oduševljen ovim lukom. I ovim krompirićima. Pomfrite do jaja. Ovu ruku što vidite, to je moj ortak koji radi u McDonald'su i on potvrđuje da je ovde isplativije nego u Meku. Neću da ga imenujem da ne dobije otkaze. Evo sad, ovo je samo predjelo, idemo u glavno jelo. Znači ima zastavica da se ovo ne prevrne kao kule bliznakinje 11. septembra. Sad malo jebeno ovo, što ne znam kako se ždere ovo pravilno, znaš, pošto je izuzetno visoko i nestabilno. Ovdje ima 3 mesa, ladno, brate, 3 mesa i 3 kačkavalja. Ko ne zna šta je kačkavalj, to je topljeni sir. Brate, prema dosadašnjem iskustvu jedina spoznaja reči hamburger
bila je ona koju sam viđao u McDonald'su. Te na osnovu toga nisam nešto oduševljen kad mi neko spomene hamburger, ono, ne padnem u trans. Ali ovo, brate. Au, majku ti je. Evo se. Malo leba u stvari, ovo nije meso u hlebu, ovo je hleb oko mesa, ono. Da pravilno kažem. Ovo se raspada, nastavak će morati da ide veljuško. Znači, ljudi, napominjem, ovo je hamburger od govedine. Pljeskavica je nešto drugo, znači ovo je najbolji hamburger u gradu. Pljeskavica je druga priča. Nemojte mešati pljeskavicu i hamburger. Ovo su i ovu zastavicu koliko da je. Ima zaista mnogo vrsta hamburgera i treba sve isprobati. Tako da sam meni daje dovoljan razlog da se vratimo ovamo. I možda eventualno snimim još jedan has na ovom istom mestu. ASMR. Znači, ovi likovi rade i beše dostavu, jel? Rade i dostavu. Može se sedne unutra, mi smo napolju, jebi ga ono, zbog svetla, ali pošto imam 1.7 objektiv, mogu bi lagano i unutra. Ali unutra je muzika i ne bi toliko da kenjam unutra među ljudima. Ultra i teletina, antološki recept. Govedina se topi. Zaista jedna vrhunska stvar. Dakle, hotel Jugoslavija, prizemlje, sa one strane, znači ne sa strane gde je Dunav, nego sa druge strane gde nije Dunav, gde je put. Ovdje ćete vidjeti ovo. Ja moram da napravim pauzu, pošto ne mogu ovo sve da pokrkam sad odmah odjednom. Dok ja pravim pauzu, da vi ne biste gledali u prazno, vidimo se u sljedećem hasu, klipu, streamu, nešto, vidjet ćemo. Pozdrav!